Abai, ura ake madawati pemain mensku. Oh iyo, dengan hatsaru kain pani. Romok dirahap benahure. Iyo abai, biasa kain tanggal 5 mada war main mensku. Pala ake wati pemain rauna. Au iu mada sanai doa naike pilih tutak lapon elohin cau. Kombina eloko romam gomire. La presa coba jap nih kan tes pek raveli naho de laci ka. Alhamdulillah rumah gadis dua rumah Maira talau nente Honda talau ke puskesmas belo ka talau tes poda kurang na eloko menggomi ke na eloko mium naho ke Maira wa ura rongga ndai ke ari londor talu de puskesmas. Atas nama Ibu Susi Mantika, Ibu madake bidania, mada matugas ama sidi akeke. Tana periksa au ta itake. Mada ke ibu bidane rates peku pala garis 2. Di bade poda kai na eloko kumada ke ede mai paresa kaiku. Oh iya ta ibu. Santabe ta ibu, mada mau ukur tinggi badan dan berat badan ita wa utake. Tujuan are di bade kaita status gizi ita take. Mada macek tekanan darah ita wali take. Di bade kai ra itake ese atau awa. Biasa kai na itake karawi kai rima wana atau rima ku ita. Rima wana ta ibu bidane. Mada ma ukur wau ancu ita take. Di bade kai kurang gizi atau wati ta. Santabe ta ibu, tamaru wau ta ake. Mada ma periksa wau loko ta. Di bade kai sesuai atau wati labo umur kehamilan ta. Ibu, waur pernah ta subi ancu ta? Wah, urta ibu bidane pasunga mai catin ku ede ta. Iyo ta, mada masubi wau ancu take karena selama na eloko 2 kali kusubi wea ancu take. Tujuana lo aku terhindar dari tetanus. Santabe ta ibu ake loi tambah darah take. Tilo ada nono minimal selama na eloko ta. Di nono take 100 warumpurung giniku sampai sanggana ta. Bapa, aina neva bantu tio salaho wea nono pe tambah darah weita. Tujuan nake bapae aiba da awa habena. Karena awasi habena na pendarahan pas ngana na pedere. Akeke tala wau aka laboratorium diperiksa wau kaita. Ibu, dari hasil pemeriksaan ita akan dentare sara ana normal ta. Tiwarah masalahna. Ita wati perlu khawatir ta. Dari keluhan ita akan denare, edere hal yang biasa pa. Ungasi hamil muda ndake ta. Pedere nga setoi tapi tuwu ta. Nono pu oirana, aina ngaha maipinata. Labo masantan doho ta. Pede wa usitolu wura sewi doho nare na berkurang rambari tere. Ake ita talau eda angi wa labo dokter untuk di USG wa uta. Umur loko wei ita take sabura sewira caru ita ke sebe ngawa tamai oto wei ta peresa karena biasa kaina jarang parahi mengawa mai oto ndake weina di moke wali ku mamadare pada ita ke mengawa mai wan cukup penting dampingi ke ndake wei ke sebe karena mapade kura perkembangan na eloko wei take perkembangan anak take aina neva kawara wea pun nono loi wei tere ina pa doktere ngara urusan jaga menjaga ndake oto me oto ndake rauro war kursus ke madda war sarjana kai ku edere urusan to ikan ndake weki pa doktere aina nuntumu ana pertama labo wei ku ake madani au kone janda mapidu ana kawar jaga ba madare madado hom ladula pa doktere terima kasih. Oi anin cau tahu deviko madai tare. Dan kan ora ringat penjelasan ibu dokter dan ibu bidan. Nah jelaskanku bahwa pentina paresa na eloko sarambakaina. Iyo Arye. Wa ora ringa ku ngai dokter ka. Oi anin cau tahu deviko nah macaru carun cau. Au deminggo mi labo ana nahure.
nahu siap ndadi suami siaga, siap antar dan jaga.